muntina hiche video na veza use tuni golden jubilee video documentation episode na pastors episode na holim khom kit heidingen kom ventu in reverend Daniel Hanholen thogum omin hiche video na veza use masapenin kain lemovin he tun pastor pato holim ga pan ngalo hiten tu na masapen pastor pahen reverend Daniel Hanholen ga do no moja hiche theology simding elole theology pastor na ga to anding he ipi itilang ko na lungyal hung kipana hiche na ga kipat the ham ti na inspiration hon yaw cha nei ga sei pin ti jo kaga de he ipame tuni phana media and documentation team kezong member khat chuke nan hinla pastor hinazala interview ega bolsevin media team chungin tenatunya desna convener puchung ki pa thuka sen ka ki pa ke tu phana ega do hiche bidi sim ding thu do len khonung pathianjalin ki seile na jong pastor in sunghin ka pa jong he pastor hin ama ho hin kanule ka pain khonunga se ji nang neva ko na jong kan hol sa ani ti yong jo ena se pe jivin lagi ema ta calling pa chu ananga je hin je 2010 kuma chun July ta cho igam su ba jong kem ku set ga che nai ta cho hin je chun lai mun kema ho bu tiang ti som bija ho bu oma jong kan pan man lo hin anunga mahur langa phe na chu kadela kema chun panga cha ko na cho pin tha na ho jong hin kineya hija ko na chun to ga se banga no le paten jong in hol na pa chu ahung pi thine ding ham men bd pathian thu ki chu ding kapa khununga zui ding pathian kin bol la jong tin tele new lai hi mi ma chun kapa gam chu dika na ha zui no men eiza da jong de abang te ga ga in no pen no pu la to pu min jong kana zui gam chot no ho in jong ama nung he khade ve suti kom ne ani ki zui jin ji bidi sim no dinga lung ya lung no ba cho kema ahung king up de na pa cho ti jeng ka te 2010 akona ja kona pin tha da gyong ne chun en jong cha chun ngap de na ti dingam keong theological studies ka che ding hi ti pa cho kong nei to pen anungin BA kong chai so bin ke jong che theology simding ka chen Aizol Theological College BD ka zo hi ti cha ra se he ki pa me iga mai iga za bang minu ni pa tam ta hen cha te theology simding in new line no ho le tam ta um ji sei do lo dinga in sung tam ta he cha tam ta he minu ni pa tam ten na hol ni ding in la tam lo he lo thing zo lo wa theology sim dei lo wa cha te hong ta bang a cho nu le pa kinek na lang hi lo wa tam ta min ta bang din mo na na nu le pa in newa in ho now ka mol so te nu le pa ding am ki pa chung nong nu le pa chan wang pha changa e ti chui ga sei do no mo yin ji chu sei bang in ta bang a ki hol he in sung tam ta long ji a hin abang ga so in abang ga so kon ti pa de iga sei do ta nam tun theology sim na dinga he Aizol Theological College ana sim ji ti chu ga he Aizol Theological College naga sim na Theological College Aizol Theological College hi dan he neu cha ga sei do the dem ti ga do no me ki ba men 2015 to 2019 batch kana hen ke Aizol Theological College ong he tamta e ho sungje na jong pastor lang tele theologian masa ho jong chilamuna na sim do hen ama jong na sei hu tin tel ke ta in jong ka mu Aizol Theological College Theological College dang sa ga pha zo na loile gol do ga ho lim na ko nen practical work practical work ATC achun na sate nei bo so semester gap ai suti hi umlowa first year achun rehabilitation center hoye kacho diu nga jin jo practical fulfill adinga cho rehabilitation center hin second year achun
urban area rural area thing tang ka ma ho po ho ina ga kitungin ato to kitungin kichu chunga che ga se to tonen upapu ina kitunin ma ana chom chai lai to he upanu chun ti dingam upapu loi no chun plastic bag dim se de mai mu e pin hung tu entin chu ka practical wa athu pi pen cho ho bum po chan dan na aki hin so na pa cho kaloi pa to ka chen kaloi pa thun na te chu ku vale ne in ku wa lo so ke chu mang chom lai mang ka chomin da bang chen muji ho e tu so wen anung in so hung foden na mai tu hung ying do ta mai che ko thot da ti wa chun hostel la ga ki ho na do ji chun chi chu hin jo pa nen khopia pastor ho ko na sa ke no wen pastor ho na to dan te thing ka upa jong hin pastor ho na to da no chu second year third year chun khopia e puiwin ke ho be cho cho delhi e puiwin additional mizoram sinot na to dan ho delhi the national capital area na jola hun atlang pia mo mizoram sinot ni ki pan to pa rang sam na ding to missionary ho to yolim na ka ne wen ting le chi chung chun world vision ho long office ho long ka chon wen then the final year ho hung hin ta bang chun akum che chu hi dan chu aga ki sumiltan kitile practical ka chen chu mission feeling jo e solving ke ho bes ke ho group chu aruna chala jong kana che hin ta bang ju practical wa in sa ta idel first year akuna final year sum chu presbytery ho pi live in solving hi ja he loi ho tong ga ho limnen adang city ho theological college chu amo ta sandang ho dang ho la kin bol ho jong ki chule ke ho ho pung swa na to na ki man chan ho thilo in practical atamin ji ai chu atc advantage in jong ga he ka ga simen chulai muna he ki pawmin te ngai le lamkai ho seji dan india sunga je nga jong tu din mun ho a he library ho je nga jong utc ban no atc hong tan de tin na sata sinot sunga ho bung pang khoma chulai muna theological college ko aman zo hlong pen hinde ti jong he ka ging chen mundang da ho to a fi so jong ki kheta he ti jong cho ga se do tha he ki pa me atc umda theological nunga hitlai nyaucha ka se nom jo hitlai episode pastors episode ki bol na thu ka la ga ki dong ho he tulai khang tha te gel la na jo pastor hello theology sim ding e thil boring ta na to naga se ya le fast experience le dio he dia atc ki vai po dan ga se jo pastor tum ga se jo ga za tulai namun muna theology yong su dan ga chom dia contextual theology ki pa he tu azola eka sim cho e ho context mo he dai na mang zong ki do urban area ga ki simpa call dalit ho la ki pu yo ma cho experience na te hi wang na practical base and wa ho chan ti ho ga sim dan ja contextual mo khan cho studies su mai e ho dinga cho thil pa chom ta yong ti ga mu dok be che bana chun theology the simna subjects la hi nang ga tuina dong favorite subject hi ipiyong hinda dem bd theology ga kisima he nyaw cha jima sa ga se nom jo class 10 ka cha chun science kiti ha sa ga sawalen a ki tia jong science ka la ta lo di tin hs ko sima ko chun arts ka len science wa to kha lo de bd ka simle science and religion subject an umkinin science ho to do to science ti do bon subject he jo aga se ba vast hope sao ta hin bd mithem kon khat theology bible hi library ti ba subject jo se cover ta ba hin to aga se favorite hilo wale subject to na pen ga ki cho ke language ka na to bd ka sim la ya greek to hebrew hi final year chan ka la hin thesis jo hi old testament daniel thembaw le khabu bung khana he kana suden hebrew ka thanok na pi pen ta ong cho acho mo hin eon veilanga ko na ki sunata he chu chang ki suni hebrew pau chu je langa ki pana veilanga ta he ki sun hin hebrew cho katha jong an no min thesis jong kana suden en la isim pe na pa hen to ministry a ong du le feel of interest ding am ga tu no ong ki khel ministry point jipa cho kana sim lai ba jon
Hebrew subject ju kana tu hin final year chan jong so Hebrew ju kana la hin ti ju ga se do no me mi em hi na chu mi em hi kum pu ai tui nei la sa chum jep jep thei su thil mong en ta chun tu chana Reverend Daniel tui na le theological background chu iga ya tawin tun abana iga ki do no mo che le probationary appointment nom hi kum ordain kum onega sai pi la chum ka de in he ba min ga se bo wen and like 2019 a BD kong chai chimas chizo chun sinonin mission bo no e khon missionary thagu in sol ke win theological studies zo hot in thagu be bakorma tu in wang chlai mon jong chu abe kitan bakorma thoi lai sontila sa khon sontila sa lai mona ko BT name English school Sinod Noya Mission School khat ini cha chun teacher din in pan so win tengai le zo chun akum kinin probationary pastor account thumen mol hoi sinal copy 2020 chun pastor appoint kan hin do pha chun 2023 enle kul sinal copy chun ordination kana changa ti chu ka se he ki pa men he ahi le tu din mona he gam kai hoilai na vit kola che gam kai chungcha ma ipi ga sei do the ga sei do nom ne yam ga sei pi tu din mona he na khozo gam kai ra dia khumun nom le na khozo hobung le ching ni chon sinonin e ko hin na khozo gam kai hi jengin cha he bi tum ta ke ma ve ching na ding he khumun nom hobung le na khozo hobung he che sinonin e pe hen gam kai din mon ngati ding chon tu pen hin na khozo gam kai pum pi nga se jeng kateng tu pen ai member jong pi king sali le som se gi le nga hin chapang za som colony ai hin goma he na khozo gam kai sunga khumnom na khozo songbung le sangsari branchers gob khom so a he hi che ho bung thum le branchers kana he member za group som group le sagi aumin hi ti cho ka se do no men lang abana ga chi payotin tu chana gam kai chule office mo ko nan na tu ho ne ga se ki le ki pa min te gam kai bo sol gam kai a provisionary pastor kahi a chuten le ordain jo kum khat ka no min bo sol gam kai kum sumachun bo sol gam kai secretary mo pon jong kan na poin obung mi te de sa na zalen tengai le sinot POFCHT sinona assistant secretary chicho hin tenga hele se bangin join bosol gam kai pro pastor sung hin do phane kum khat hung poin to kumai na khozo gam kai sunga gam kai pastor ko hin mo po na bitum ta alam chom choma aga tu na ho jong he kine be be hin patienin phati le thong che pe intin gam kai sunga he desna na khozo gam kai sunga tu ga ki pole tilong ki su to cho hi ai le program le ta hi hong umen mo po na ke ma bi hi lo ba gam kai sunga he na khozo to khumnom be ching di etin ka seji in ken jong further studies ka sim jen sinodin ho buni eve chingsa ka che do te le pastor na khozo gam kai be pa cha ve su ding hen ho buni e ga be chingsa program le ta hong tu ka wa phat ta le kawang si tam hawle patien til gon cho himayentin khumnomen tarik somle sagi akuna somle ko 2025 jon PWF biennial conference agu ve chan na chala in is cho gam kai sunga tengai le January tarik somle nga akuna somle ge 2026 jon na khozo gam kai golden jubilee ka mang kin as a program din ta sunga jong he ministry as experience na adinga jong patien til go na chan lo pi ta ki chan cho program lien ta jong tua hobuni le ga ki ko jong le chi sunga he omi ti jong ga se do tha he ya cha question ki do ne khel da ma cha fo he ki pa mo he chana ma wang hi ga ti le a hoi lo chin pathian puina na chan na mong he si chu PWF che biennial conference hi in la jubilee na ko zo gam ba suma
ano jing khat na to pa le chu chom ina khali khat na pet to nang pet la ki to che chom cha na ga pu sunga ta bang ni to bang che pathin phathei na don na mong hi ni chom bu dong the abana na to na lang chu na chu tal experience ga ti ding in chu ana so hi yong le in la pathin na to na cho le anok na thil tam pi ding le as pastors na ministry na to na asan na lo nok na experience nei ga se pe ta ka de in ki pa me tu din mun na he na ga se bon experience ti diong le la hanas ki phalam min ki lut be hi je chon ain la pastor na ga ki to na he mo po na lin mo in ade senin ha sa chi le ba le na ho chu agam kai point pathian za le tin pha jong patan chi le ba le na la pastor ma zo se le ke nga ni kho zo je mo khalai chu lai ki tilwa ke nga chi na ding ti ho chu tu lai din mana bang pathian za len khan to na jong gam su ho men chi le ba le no ha sat pun ke ma mal ta pastor na to na ha sa ga ti ho bung su ho a jong tam ta he itham pathian tu he na lama ho bung Jubilee ga mandiu ba abang bang telo bung mi sunga jong he theology ti ding doctrine ho ki chi lo jong no ji na lai tenga hele ne ti ho ta bang he itham ho bung mi a ki khom to hi ba ho bung tu ta san ho chu min kha jinga pom thelo na ga ne ho he ho bung sunga jong izan ham mun na ga ki chi ni ki to khai tenga hele chi ti lo wa chu de sina pathin kin bol tu do la ho bung ki vai pu na he tam ta che idam chon se thil bol the na ga hla ho din mun ho the ngai le I cho din mun ai ha san tam ta hong tung jin to le tham ho aji se to de ta me ti ho pa wa he ana tong dinga cho chana cho ale la no ba he ai la ha san na ga ti no na cho anom na jong zo te hong sen ga tin ha san na ga ti na cho adi se na ho bung hi thuta san le chi pi ne hi bin I cho jing jong hi kon khani daga he thim lo aga min jela ga pom thelo ti ho ni ai te ngai le ha san ho a ke ma tu din mun chana ga mu so ai je ti pa chu doctrine na hello le ta san na thu do la pom thelo na ki pi sa thelo na ho chu ga gel le mi tam ta in ta bang din mu ni ki nei hi le khat langa chu ga do le ho bung lam hello presbyterian langa ko na cho tabanga lung sei no su pe ninga seminar ho hi inei jiu na ti ong ga ki hol the yen tu idin monova pastor ong tam ta inei ta win idang ngai na chun na mi bangin tam hi jong le jo ong he ho dinga wang ki hol pat the ta ita san na thu dol ho bung che pi thu dol ho seminar ho I lo le ki na wang he mai kho mong ti yong che pastor Paul na ko nin ga za win tu anuk na mana teng le ministry him he tu ministry sunga pilang pen nang thanuk na ministry umam ne ga se pi ne tu ka de thanuk da ga ti dem lo experience anuk na pa cha se bangin kum chom cha hi bangin gam kai ki po na gam kai ho adi sina gam chona gam kai pastor a ki men office o ki to lo la hin tu chana ni na nom ga sa pen ji mi pi to relationship ba ga ne teng le idam amila ma pa wang to ka se the pon ke lama ko na he ga che te ga le ho ga che te lo chapang ho ta ki bob jeng amilo wale nu pi u pa to wa ko sang to ta relationship pata ga sin do the le anu ma no ke de se de additional thing la ho ai din mun ho e pi ho de se rong he bo sol gam kai kan pon na ko jong me alo ma ho itu mem tyo ka ha do chi lang khat te le anung te ka ya jin ka ki phalam ki jin choji ga ho dim te lo ma pham tyo ga se de ichi de me de tom ta he de si ole in la cho tu na ji a ki se de pon ga se nom chum bi abang ke ai le num ka se jin to se ba ga cho chang vo themin jong ka thep lo sa san ka chi jin lo ho themin jong itam ga to hu do le ka tha no na lam
mi pi to relationship ma ga na pa he I tin le na kha sam na jong mon tam te nan tin la tu chana ding ai gam kai ni ga ki ve ching en jo su nga jong he tam ting lang ho an to dan ho ting le lo ma ga bol dan ho sang jong he za na it bang ane ram ti ho he ka ha do num jin it am part of training a jong chu mi pi to relationship pa jong he ni ki chu he ta pu a chu joy no na satin e ki tho pin nom ka sa jin ho bum mi to ga ki mu to a pathian kin bol ki khop na lang khel la ma jong chu ni tin hin kho iman na ba jong he a ki to no ho he nom jin je chun ke he bang te ai le ye kon kha ju gel bang lo ki mai the tin ta ba ai mi to relationship ga ne ya ti hin te ai le zo ga se thanop na lang na ministry ga thanop na lang he zo ga se bang chun kan sim la ya subject ka tui pa cho kan ministry ong lu la ki pat na cho probationary pastor ka hi ma sang chun mission field ai so lo ya mission field in the presbytery de sa nazal sinona mission board member ni ga ko a mission lang ki che jeng le tai jam mission ki pa thang sap ne adi se na mission ti ti ngai le ta son lai ho le ko mi pon home mission o min na e ho sung je ga jong he mission na to ding home mission hen te ngai le ki pa na pa thang sap chi pa tu do le hin to ang e pathinin pha ti le MTS ka sim jong he missiology subject a he na thum ki hen chi he de se na mission na to tu do la home mission ta home sunga te le pam na nga jong he am chom pathin ye chi ki pathin ngai lu na ki pan tu pa thang sap ding he ti pa i jan tui na pa cho za ga se banga hong ki hial ji ham na thanop na lang pa cho pathian puina za jong hin tu pe na ba he je mission langa he ken jong father study sa hi za thum he ki pa me pastor pan ga sein zo a min I ti ge lam ke wang mi ho to ga hi khom ka nok se ti cho approve ka umin ke tu ka cho ka ki wo ma khotin ka cho no he I che na lang go sian ma he nu pi ho le di a cha pang ho he ngap sung ji mong yin ga wi na di lut na in cho ama in bang pi ho no cha pang ka rang pe na ja me bel ga hon yin the ko pa cho sung lu na in na mai mi hon tha te cha ap koi dang hi lo banga na lam kai na lam to ji bao cho ka ga ye la le hung se to ki to che nin ki bao mong in pastor mi zo se to ki ho the I ga nei be zong chu I ga het now hin tin aban in tun phat thung dinga presbytery khan to theina dinga he vision I lo la ngai dan thumom ham khat na ga nei nu mam presbytery ga se bangvin pathin ne puzvin kum som nga ho jong ga thing tawin ki vai hom no ho jong ami sa cho ikipat ti la wa sa ki khom to jong le ki vai pon ho denen mun ho jong ine de tawin ho bung jong api thing tan pha dong tung dinga he tua ade sena tu lai wa noi de se na ga le na ba wells ga mo se ji win ho in umin property de ki khom ting to poi ti hen tu na he tham ta vision ti pa cho se ding jong le kalong ge la jong hi chi interview ding a questionnaire ka mu a ku na kalong ge la nom ji cho ho in kai pa ho bu mi te I kha sam ba he le ka tu se ne jong ka se do cho ho in kai abai pen ti he I jong na ti ba ke ba athu pi pen he ho in kai pa athu pi pen Christian dinga ya jo presbytery khan to na ding to gon lam ho jong pathin ni pu jovin I ma Christian I din mun Jesus Christa no hi na ba he ho in kai chipa ai phatte chai kibul pat kipan tha ki taw de ki pa cho jubilee tun ta ki khane hen chi ga men la ban ni thil jong de ti cho ke ma ngai da hen di pen jong ti lo mai the na ta san cha te dinga ba cho pathin kin bola to hen tam ta idea jong heta ven na to dan jong heta ven khan to tung su jen che da jong heta ahin la athu pi pen cho worship pathin ho pathin to ki pol khom na pa he a sam ni presbytery jong he I tabang sum la pa hong tam men lang mun le lo ho ki ni jong de asunga ami ho he pathin to ki hui jong na phat lo wa he de presbytery khang to the lo ding ni jin pastor yin hun tam te jong ki khop na phat the hin la
nilai zan ki khobine win ki kin zan ine win cho azong mun kon khanai abang te al thasa ta ki khom ding zia jong mi khom chau in le ta to na tam ta ki khom cha ti pa din mun pai ki su tha ki le di jo presbytery chungwa sang pi chu dola ka ga se he ki pa mong alam khana ji gel le question ni vision khan to ninga vision ki pi mam tela sophisticated mong til na sa mong ga ki expect yung mai te ni wang cho pastor pan ka se le I machalo a basic pen pa in la sa mo na a basic pen pa ji su di wa le dang hi azizi hum tan de ti pa jo pastor pa ko na ga zawin humi te video ve so sin dong thain ki ngai to tin ki ge loi ten I hla sap now pastor pan I ga sei bi na wa ko na ki su dia ki su ha dingin tu ni hla che video ki sim pa ga mu wa ko na he iga ki til ho dio so iga de sa win he tun azon penin pastor pan golden jubilee greetings message ane ya le ki te din iga bilew ti cho ga de din ne ki pa min tu khanga dam lai ho cheng hi adisana hat na lai cheng khang tha ho in tin tel pa tel ma zo the na lai zo se dinga hi tabang kum presbyterian golden jubilee aiman di wa ga mu the ho he pathin phat the bu ne chan nu hi mang them ding in ho bu mi te ka tim no min kum som nga hong ki te nga le in dam hel lo mai the mi hi kum sim dola he tu a kum som thum king ho 50 years only ki te akal in jubilee tam ta jong le 50 years ga tin pai 50 ki te ngai le som ge ho ge hong thong ta tabang hi je jubilee ga man di ve thanom ta in som bizang ho bung mi ho itin pathian lo pi nei phok do chi de ti ho bung mi te ka tim nom ne hin mun tina ni so se hong the lo mai the in ta sadam lo ji hin ho na pel the lo ji a zo hong the lo zo min te mai hon zo yum na mun che win hi che golden jubilee te ngai le yum na mun che wa pathian yang ki pa thu se jin ta sa nong khom hi zo na thaga win pathianin mun tina hon zo ki pa thanom din mang khom hitin tele che jubilee ain pathian lo pi na phong do te ti cho ke ma message pi pen che hi je ki pa me tu pastor pa na ga se kum songa hong thin ga mu the hi mi wang pha even media team in interview la ding ga ki khol le songbung presbytery ki phu do ti la mo bi ma sa pen ho ga ki vel mi khat le bo na dam tan hi da bang din mon chen jubilee ki teng le mi za ni mo di nam chi pa yong cho gel na sata gilta gela ki pa ta jubilee ga lem diu cho pastor pa team na ko nen ga ki het noi tin tunia pastors episode na Reverend Daniel Henholen lovum to ikeo lim now chi chan chui ta han ka ki pa ve me